buar henry menta haba ulayo eka tiket na kaseng Voice of the People Party unha banakun persya iki atli kiseng san perthai kibran hakaliang ka sorkar jela katai Kyrtong ka UDP ubade UMDC bamenta badi Kyrtong kaseng Hspdp kaba UMLA kane kathan ulung menteri haka sorkar jela uba Powell ude urang ba uba sedang ningkong banakun ke election MDC menta usnam na Pariong Constituency na kaseng BPP kabadai kaseng kabasyong hakaliang persya ahin dorba thoan ke jela henry uha banakun persya iki Kyrtong kibran haka sorkar jela nakaliang ka UDP las ngothu bakan penyeng biang UMDC bamenta uba jam borwar kadba kaseng Hspdp hadu menta kampat la abansei Kyrtong henry las ngothu bakan ne kaseng kan sasei Kyrtong namar kan ne kaseng kadon ya UMLA uba Syakliar Wardri uba bat menta kum menteri haka sorkar jela las ngothu baka kongres bat ke NPP kinsa penyeng Kyrtong tat endala penbena ya katarik thebun kumban supen ken mau hak election MP Lok Sabha kipat ba na ka mau that ration constituency kila ajin kesan pura ya Kyrtong ka VPP u Dr. Ricky Sengkon Kyrtong ka VPP hadu ba unda job hakate ke election hadu menta datang kaseng VPP kablas nang penbena ki Kyrtong haki constituency